ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានស្នេហាវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកជំនួបការប្រកួត The Battle King ចំនួន2គូយកមកវិភាគចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹងការប្រកួត The Battle King នេះគឺខ្ញុំបានវិភាគម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែវីដេអូផ្សេងពីគ្នាដោយវីដេអូមួយគឺធុនស៊ីហុងប៉ះជាមួយនឹងប៉ែនកាយ៉ាស៊ីនហើយវីដេអូមួយទៀតគឺវ៉ាន់វឿនប៉ះជាមួយនឹងហាន់ពីអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកទាំងពីរគូយកមកវិភាគតែម្ដងដោយសារតែខ្ញុំឃើញនៅលើ social media ដូចជា Facebook ជាដើមមានការវិភាគវែកញែកច្រើនមែនទែនហើយការយល់ឃើញក៏ខុសគ្នាដែរណាអញ្ចឹងជាដំបូងគឺខ្ញុំសូមវិភាគទៅលើគូធុនស៊ីហុងជាមួយនឹងប៉ែនកាយ៉ាស៊ីនអញ្ចឹងយើងនឹងថាកីឡាករធុនស៊ីហុងគឺល្អគេហៅថាកីឡាករគ្រប់គ្រឿងណាមិនថាវាយកាត់ម៉ាត់ទាត់ជង្គង់អីគឺមានមួយកំ plei ណាមានមួយកំ plei ល្អធុនស៊ីហុងល្អប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ខ្វះនោះគឺភាពធន់អញ្ចឹងដូចការប្រកួតដែលគាត់ធ្លាប់ប្រកួតជាមួយនឹងហាន់ពីអញ្ចឹងឃើញទេចូលដៃរបស់ហាន់ពីគឺគាត់ទៅតែម្ដងណាគឺទៅតែម្ដងជួយលេងបានអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់នៅខ្វះភាពធន់បើយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងក្បាច់ស្នៀតធុនស៊ីហុងជាមួយនឹងប៉ែនកាយ៉ាស៊ីនគឺមានដូចគ្នាវាយកាត់ជង្គង់កែងធាក់គឺបានដូចគ្នាណាអញ្ចឹងធុនស៊ីហុងជាមួយនឹងប៉ែនកាយ៉ាស៊ីននេះសមត្ថភាពអាវុធគឺមានដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺធុនស៊ីហុងអត់សូវធន់ទេប៉ុន្តែប៉ែនកាយ៉ាស៊ីនគឺគេធន់ណាស់កីឡាករយ៉ាស៊ីនគឺធន់ខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកួតយើងមើលហើយប្រកួតជាមួយនឹងអាទិទេពប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករផ្សេងទៀតគឺតាន់ណាប៉ែនកាយ៉ាស៊ីននេះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាភាគរយឈ្នះគឺប៉ែនកាយ៉ាស៊ីនគឺមានភាគរយខ្ពស់ជាងធុនស៊ីហុងអញ្ចឹងចំពោះគូធុនស៊ីហុងជាមួយនឹងប៉ែនកាយ៉ាស៊ីនខ្ញុំសូមឲ្យធុនស៊ីហុង45ប៉ែនកាយ៉ាស៊ីន55ណាចំពោះភាគរយព្រោះខ្ញុំគិតថាដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើអញ្ចឹងគឺខ្វះតែមួយចំណុចតូចទេដែលធុនស៊ីហុងមិនមានប៉ែនកាយ៉ាស៊ីនមានណាអញ្ចឹងអតិភិបគឺមានទៅលើប៉ែនកាយ៉ាស៊ីនច្រើនជាងធុនស៊ីហុងតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់គូវ៉ាន់វឿនជាមួយនឹងហាន់ពីយើងដឹងហើយថាវ៉ាន់វឿនគឺជាកីឡាករចៅភាសាដែរណាអាវុធគាត់គឺល្អមិនថាវាយមិនថាម៉ាត់កែងអីទេគឺបានមួយកំ plei ណាហើយអាវុធចេញទៅស្រួយទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលហាន់ពីខ្សោយគឺរាងកាយណារាងកាយរបស់គាត់ទី1គឺគាត់ឆាប់អស់ទឹកគេហៅថាដាច់ទឹកគេហៅថាដាច់ទឹកទី2គឺខ្សោយទៅលើពោះទឹកហើយនឹងជើងណាគាត់វាយគេបានតែគេវាយវិញគាត់ចេញអាការៈចាប់ដើមហើយប្រកួតបើសិនជាប្រកួត5ទឹកទៀតចប់វ៉ាន់វឿនអត់មានផ្លែលេងមួយហាន់ពីទៅសោះណាហើយសង្ឃឹមថាការប្រកួតលើកហ្នឹងកុំបែរក្រោយទៀតណាបើយើងបែរក្រោយទៀតបើសិនជាគេច្រឡំវាយវាគេចាញ់មែនប៉ុន្តែយើងអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតក៏មានដែរណាអាចបាត់បង់ជីវិតឬក៏បាត់បង់អាជីពក៏មានដែរចុះគេកែងចំពីក្រោយប៉ះណាដាច់សរសៃខួរក្បាលទៅមិនពិការរហូតហើយហើយធ្វើអីកើតទៀតមិនដេកជាត្រែតបាត់ហើយអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅវ៉ាន់វឿនដែរបើសិនជាបានមើលវីដេអូនេះកុំបែរក្រោយឲ្យសោះណាការប្រកួតទោះបីយើងអស់សុខចិត្តបើថាគេវាយយើងអស់ហើយយើងស្លាប់ទៅណាកុំបែរក្រោយវាមានហានិភ័យខ្ពស់ទី1បើសិនជាយើងឈ្នះវាឈ្នះដល់អត់ន័យដែរណាទី2វាគ្រោះថ្នាក់ដូចបើសិនជាមិនគ្រោះថ្នាក់មិនមែនខាងសហព័ន្ធគេរៀបចំអត់ឲ្យវាយពីក្រោយទេណាបើសិនជាអត់គ្រោះថ្នាក់គេបើកឲ្យវាយហើយអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់ពេលខ្លះវាមិនអាចដល់បាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែវាបែរជាពិការហើយអញ្ចឹងមកអាជីពយើងចប់បាត់ហើយណាចប់ទាំងស្រុងយើងអត់មានធ្វើផ្សេងពីហ្នឹងគឺស្មើនឹងដេកស្អាតអញ្ចឹងចំពោះសមត្ថភាពវ៉ាន់វឿនគឺគាត់ល្អអាវុធ
ca tranh châu bà quạt cứ lo bàn tay ở vậy để quạt khoa cứ ọt miền su tê lên một hàn pi miền su tê này miền su tê chơi chụp bua văn vươn cái miền phần nắng hai sầm đạp hàn pi dựng đăng pi sầm tập hiệp ấy tán rừng tất cả miền chỉ công cái ban mà chọp nè ban mà chọp cái búa còn mình lướt qua cái đấy hai ca bà quạt chụp bua hàn pi chỉ môi đằng văn vươn ấy cứ vì muốn máu lọp chuột khi mà đòn ấy cứ văn vươn tranh vật tụ cào thuê đây là bao hàn pi nè chẳng lượng đi cứ ọt ai tranh vật tụ tê vì ai đang sờ lọp mà ai đang sờ lọp thì mỗi khối chơi thì pi cho bua tất ai đang sờ lọp nè đời hàn pi đang từ vai chỉ cùng ấy đã cho ốc đang vai chỉ cùng này chạy đáy nhưng mà anti-tape tán nè tán chiêng ở van vươn á anti-tape bay van vươn sờ lọp á tự muối tự pi bị bà đấy tay đập anti-tape ba chỉ muối hàn pi trong sờ lọp cho bà hàn pi trong tực anh nâng vía chia ở đây là dương kết mưa tha văn vươn ở miền mà phai chỉ muốn hàn pi tầm đó tầng ở vốt tầng phiệp thôn tầng riêng cái cứ kia là o chuyện thầy hàn pi ní ở căn đầu váy căn là tan ở miền căn đầu váy căn là sáu ấy nè dương mưa cam và cút để chụp chỉ muốn ở anti-tape mới vay lần tụ sạch ở trong khối chập học vay cùng hồ đờ anti-tape kén anh nói với chia cái hao tha cầm lạng môi đá để thôi dừng ngược máu ai vay kia rồi chết slot bên má á kia vay chết slot với chua pin chết slot trong khỏi vay kia slot trồ chân phía rồi chụp phu văn vươn hàn pi này cứ vậy tha cao sấp đọc văn vươn đọc hàn pi cao sấp nè hay công vậy ta công vậy bị hình sôi bỏ dừng cái thay hình sôi anh nói với chia cái hình sôi thì bàn tay bỏ smart tập cứ cao sập đọc cao sập nè văn vươn đọc hàn pi cứ cao sập trên chụp buộc piku nó cứ trong bao bị hai sự không ta bóng ôn hai chỉ vô hai ở đây là khi giấy cứ trừ rừng trừ và sân chỉ trừ gồm trừ ấy bóng ôn ai comment ở trong video bàn chân video này cứ đào tìm chọc hay chỉ trong đó chúng tôi ở cuốn từ căn phục mày bóng ôn chúng tôi ở sọc phiền ó mình sọc phiền ó buổi đầm nào từ nào mà ná tay từ tôi bán sọc sọt phiền cục nè hãy comment chui subscribe cho này nhưng lại môi phong ở cuốn bye bye